a goude un deuet e baz amma. E meus prenet ar vak. Hag eus graet ar pesketerez. A pesketerez. Aia. A pa meus graet ar pesketerez, va mam gae, pa meus goulennet va laommiz un bet e frekanti va reik ama. A zo a hesei. Naout teglas. Oa, ya wom nue? Naout teglas edo a me moke braz war dugan. Me pizigur an malerus geaz e mamalat a va mam. Mat kavan vaouez e timezin hag e chomin gati. Hag a oan e ad arret goulennet ig a va mam gaer. E doa ket mid erver. Que a yama peus an dimezi ya. Ber yo va merdit. Kar teor navigal a va goaz noar ket. Hag amma oa pesketa tro da vaz, pe tamant pelloc'h, pe... Pa poa prenet ervag ne davon da pesketa. Oh, me de a betek lanion tout an da. Ah ya, a pel a olor ne. Ya. Da peta da gaout kranket. Kinnik. Ah, ya. Kinnik da... Oh, tout a bep sort, quoi. Ya. Ya, da poent. Grivi mor a tout. Ya. Grivi mor, c'est des, comment, des langos. Ya, trao lipous. Bremañ vez ket kavet vardro amman ken kredap, e rankerman da bel, nan? Oh, la, dis ar bonabel bremañ e kaout. Ya. Da poent vez kavet amman... Me meus pesketer da tao e kichen o large a brimel. Ah ya. Eno vez kavet trao. Ya. E moa bet digad ar pilot drosko un ar poenchou din da un e varnan setug var ar garten e sellen. Me moa ket ar radar nan etra. Poent noa ket kredap, nan? Me ar reatoug va... Penans vez graet en ur zellet eus an trao, ne? Non? Non? Var ar c'hompas. Ya. Zar c'hompas mere a... E kemeren a situazion var a garten. Ya. A goude e sellen. Bon, ale me tan e tan. E meus... Tan e tan de degré da ober. Ya. Me da houde se evit en gaout var a ler se. Pa viche brumen a tout, bet a dapet a tao var wech oa var revel. Diou donel kinit var a poun. Oka. An dervez a raog a mare noir. An moko kadis, La mokadis. Ya. E ben, e moa livret Diou donel. Da bember duz ar mintin, a ma moe chomatao, men an ti noa ket evel, le karanti a baou em eus regreat an ezi. An telefon e sini. An elin ket pa ya hanot, kar ar gazoal zo tout e va vivie. A kollet tout va gidit. O, ya me te vo pa edese, a men e vezin ken, o pala deo me. Fijon eus, a me ya di cha e c'hober me a veille a martolodet. Me ya conseil, j'étais comment, allez, je vous dirai pas ça, comment... je m'occupais des marins, j'avais été mis par l'administrateur. Je m'occupais des marins, des goémoniers. Et alors j'allais aux réunions, et j'ai un réunion nous gad l'administrateur. Et moi là aurait des administrateurs perroc, mais vez laus ket tout an dut, an touristet tout, mais moun a ramaz a liken a tout. Et
tout en barra da gato. Setu. Ma pisiguru delege brema la. E roin garten dit, e pesurs a reia per se verbal. O ja men nous un que skriva lan. E meus que bet as eskadures. Skriva uson, me l'un a frotchou a ran. Ja. Setu. Un que capa d'over noi. Ja, bezeri me mesraka, bezeroin ar garten dit. Setu a vichou e rian ar montrans da veraini. Loda a gebere kranke bir en esse, a rezadero. A he modet tiru chatout. Tlavar de menevo keken, ma zesa pesket an rahe. An rahe ledet ar fes an eon dour. E vel a li gristi, pa vez greun e Jan Hof, disserisen, metaule tout an rahe dour. Evit mom diche ja. E brema. Reizo e velada, benefin. Va bigale o deus bode do baga esal. Vak deves flam. O deus bode dan an o deus bet, nun ke pegemen o deus bet, an meus ke chames golennet. E ne m'occupen ke zon lahe. Ne lakan ke va fri reich. Non. Ar lichou, e vez tape fall. Alors, la de modezo va non ke kunta nu an e tivoli sair va gese. Creado deus. Ar motor zo he, liorza. Unne zo vadeur me. Non, ene se da va bigale. Ja. Memoir oi va ini dezo, hag e kaven ane an regos. Ma de me, kan eme laboure mat dan. Tampire vidor. Van grider vag neves, me, se di, de chui pa yanan. Ja. Se tu me sor, se dan eo. Creado deus, a goude o deus goulenne de divolisadean, o deus bedaran, evinta. Reizo spuntus mestra, pa jouger. Ja, pa joucher e defen ke kaula ur so bernai. Aga an dervez memmes man deus bode dan ean, e ma bet en taol telefon unat za garantek. Ker marek. An denan, ar priz ar roulennon, me lakaio ervak, ar bezero jan eo ervak vat. E a da lavar e dezon, non, ar vak a vo divolise da. Ben, kemen a boan ar readin, nun ket er da vede divolise ar vak, ar an aher Pan galon, quoi. pan galon. Andrea debe as puntus evit ar pesketaer, quoi. A brema e lavaran modiche gweza de chege gread. E a metre tar eme. E zi veza deo brema. Vous skoude oa en etat c'hoaz, Un sacré porc. Ja, me zo bet daoulas gato et tiskestu da nesho dezo. Ne rien ke mem a zo bergad a c'humpas an etra. Me zo bet opere di va e sober, e vi va halun. E va, setu non ke gato. Me ezean e l'er ma diskeze dezo. Ben ne selen jamais ou da c'humpas pebez en a rean. Setu ne rien ket. E hag memoa e c'hamara e figab Jean, sa vogeriega. Golet an eo e voun trezek broz a haus e plas doun derrière. E figab Jean a stop e no hichen. E plezit da vas. Rounnek e drenense e zidia alare. Du ta va valer. A mez is kwezon nen der da voun ur bete grosko. Kollet oan, quoi. Kollet oan. Brumen a Europe e... Non, me ne c'huien ket ou da c'humpas a goude o deus prenet raldar.
Ah, ja, ma bezin be c'hwerkwe chez Montole et Brest, e passel breve motor. O de chames bet an, ja. Andrés o diez da gaout pe... Ah, ben, ja, distel gout petaio, hein. Mais zo be mécanicien. Ja. C'est tu... Mais je pen ans des montagnes moteur à tout, c'est là.